Hello friend, welcome back to another video. Tunin ko to symptom cha ina sei di men kain dei se ni tun tu sim ngai zo sin lung lut ta ina ngai ti di men kain ti ve. Tunin ko to sim sei tu hi le thina thei wadung tui na hin tu sim ta na hin hi tu sim tu na pan ta hote wadung tui kiti him ma dingin hin so na thei thil tampi hong kon do na khat a hi je ibang tun mi tampin ne ki hol nan amangin abang khat tun hau do na le in ten na in anei omda pon a hi jeng ta zong lem hem kim khat tingin thina thei wadung ana hi kit zin itabang tun mem kim khat ding tun lungdon ti zat le in sung mi ngai teng khen na kol ni so do sa ki ji na hi masang lai kum 1983 khang lai chun Nagaland gam sunga Amy khokhat na hin til kidang ta khat na so in hi Nagaland gam sunga hin padung tui khat dipu kiti ana umin kiti dipu wadung len ta na hin dipu wadunga hin jailo kiti watan neu khat hi ana long lut nin a hi hinla jailo kiti wadung hi neu cha ana hi zi in wiza ka kizap na kham a hi pon a khumit tan phabe waneu ta ana hin a hi zeng to zong le di pu wadung hi alenin thu zong a thu in je chun wiza lip izap nom nunga tapang golang tapang podin betlel a umin a hi ti tuya hin aga kizap ji un a hi di pu wadung hi tu sim nei sa anagim nei sa khat zong anahi iti wadung hin nunga khat zong ahin ko ana lamang tan ibana zong bihari nu tani iti wadung ahin palgal kai got hon laizin atapa wang badung tu agal kai tan inla wang sit ten anu tu gal kai zo talawin badung lai lunga tu ao denin ahin ko ana beilo tan hi ititil so zo chun gal leng nupi khat ahin ko analakit nin ahi masang lai tun Nagaland mawa kiti ho khat nahin nunga mel hoi ta ana umin amanu hi anunga hoi lai ta ahin betnom nom a lai ta zong ahi je hiti nunga mel hoi nu hi aloi agol wadunga aga kizap ji uchu amazong ahong thanom tan ahile ni khat hi agol te hon hiti dipu wadunga hin kizap dingin ana pui do atawin hi zo chun hiti nunga nu hi agol ho banga tui azap theipon hiji chun dipu wadung chun akizap ngam tapon loi ho tuya akizap mu chu tui panga avet thon ahi iti akizap na ko mutu wadung ni kisu to na ahin dipu wadunga tu zailo tu long lut ahi je nunga nun jong dipu wadunga la kizap ngam lo wi aso kit to bonang hikit na lai se zailo la newal don to a khumit tan be apan widong atim kit in zailo watan ya watun akyang akisilin song ho alakhomin tui tu athu je dadin ating tan hi hup chan phan ating do tan tui la atun ato tan hunga tui athalin akibu kum thozin inla aloi
ho dipu akizap dipu badung nga akizap aven athang asin amazong aloi te bangbang aga akizap gu jile lomlo ka en dipu badung lang tu angan alum jitan hi minik nga zo hin aloi ho tu akizap ko tawin wil akon ahong po do tawin hi tu zo in nunga nu ko matun ahong tawin ahile ni menu tu wil atun analumin tu lang angain aloi ho kom tu tun halutang anay tin ahin seitan hi tun aloi hon akai di movin lam zon ahin puitawin hele lam kim ahin pha utun nunga nu tu aoi apo te jeng tan hi aloi ho zong at be set nubin in lang ahin del pitawin ahile in ahong run nutun nunga nu tu alupan tan ahile akama konin wini bonang kiuse alu do jeng tan itun aloi hon in kong adopi tawin ahile in kong dimset tu wini alu do in itizo tun nunga nu tu ahay na hu abedin atitan ahi achainan heading khat tu nunga nu hi tui timset zailo wadung neu chamun na kizap ahin hinla atui lo do ho tu dipu wadung tui ngen set alu do in tui zong tu bonang ahi kitnin ahi om dan tu dipu wadung nga tiang ten hitin nga mel hoi nu tu ala u tidan ahi tai mihim hin khowang hi jingdai tui bang be po ahin hiji hin idam lai pet hin kho inei sungwin asim pa pathin gyal do kiti hi manlupen ahi thusim ngai zo se nawan tawin na tung ki pa thu khain phong win chule subscribe bon lai lo hon jong ngai lut nei ta ne hin bol pi diwin ka hin tim ki nuwe thusim hi hap khat na khat ve kal ngi upload lo di hi in ji tun koi koi zong le ina nga hat diwin ka hin tim we chule thusim kya lu masanga zong video dang dang hong ki upload di hi di tun ngai lut nei ten na ho ni hin pan pi jeng win ti to zo na kan se he thusim i se tu ne a ding hitan tun na tai ta te na buan tawin bye bye